Hello, Tuni Cookie Channel video se na bon ben lem na hi bin tulaya hi missile chung chang hi aung ha ki sei jap ta in aji chu vanoi li si na geo political dungzuya hin vetnai le chun hi chi gam ho hi gam za chum chum gam khang to ho hin tulaya hi missile ho hi apoi mo sa tawin mi pi gachi a hi lo le masang World War 1 World War 2 to banga ga ki kap to a khat langjong thiding ei langjong thiding ti ho hi adei ta povin hi je a chu bom ho khat bo hi ga ka ma mi khat lang ho sanga khat lang zo chu tam thi mong dinga hi pan alajing oven hi je a chu tu chunga hi missile chungchang ho hi hin ha chai wa hi in ga het theidiu chu phat masalaya patna India in test anabol god Agni 5 kiti ballistic missile ho hi ngita chu launch ding ti a hi lo le test ball ding ti a hi UN a jong hi thum na na nevin a hin la phalna ana pe povin di se na chu China hin ha khama ana kham a hi ti jong chu mo a hi in hi jong le tu chunga wang hi India ten e ho pau upa ti ding ham masanglaya pule pa te ho seima banga chu go hi han lang thing hi jong le ala phatna ila a hi le angat ji poi ti a seima bangwa chu tu chunga India in jong hoita a hun a phat hi hoita a vet nawa hi chi mi tampi hypersonic missile a hin boy lai ta wa hi ama hon hi chi jong hi koima cha phalna bein hi ta chu test ana bol ven hi chi test chu success a hi tai ti chu iga he theina di wa tu ni a hi hil chet na hoi nei hi tin hi chi Agni 5 chu ipiham a hi lo le ama hin I chan ge na to theya a hi lo le I China hin ipi bola hi chi ho hi a phal lo ham ti ho chu ana ve hi tin detail ta in hoi ta in he theina di win hi chi chungchang ho chu aba nei cha in hin sai taw te le ichi Agni 5 kiti missile hi phat ma sa jong chu India te hin te sit ding hi ana god jengo a hi in a hin la China te hin UN ho a hi ana po lu nova hi chi to bang missile za chum ho hi environment so se a hi lo le mi tampi ato kha the a hi in hi ja a chu hi chi to bang te so hi bol thei po vin na te ti a hi amo hin UNSCR jong chu na po lu nwa na kham a hi in a hin la phat ma sa chu iga a het thei di wa chu China ho jong hin hypersonic missile ho a hin lan sivin aban le US in jong a lan in ta cho aban bana hi test a bol vi ti a chu ama oi hypersonic a hin boy lai ta wa gam tang hon I ma cha sei lo pha na hi India jong hin a phat kilem pet ta he avet na ta chu test an bol a hi in hi chi test a bol na wa hi China te a hypersonic test a bol na pe no cha hi le 30 to 40 kilometer gamla a target chu miss a hi ti a chu in a saving chule US a chu totally fail a hi ti a jong chu in a 70 chu ana te sit na wa chu ama ho a hin rocket ho a chu ana fit no win an te sit no vai le chiwa chu a te sit na ho chu success a hi poi ti a chu in a saving a hin la India in hi chi hyper sonic missile ho chu Russia to hin ki tho a asim jingo a hi in a hin la asim zo nai po ven hi chi ki ka a chu ama ho hypersonic ana boy lai ta wa hi India in jong Agni 5 hi Agni 5 hi phat kilem pet na hi ti a chu ama hin ana te sivin hi chi test chu success a hi ti jong chu mu a hi in hi chi missile hin 5000 kilometer leng thai a hin hi chi inter continent ho jong attack ball thei a hi ti chu mu a hin ega het theina di win niau khat me ma ga veleu hen continent ne ki ti ting le hi chi Asia a hin aban le Europe a hin Africa a hin hi ta chu gamza thum gam la ta attack thei ti na hen 5000 chu gam la mong a hin
chu ho jong chu attack thei hi ti jong chu mu hi in India in hi chi analans a chu hoilai pe na hi analans a hoilai a hi test anabola a hi lo le hoilai muna patna chu hoilai hi an kap hom ti ai le amon orisa a patna hi test anabol wa hi chilai la ho hi na su ongovin pungsagi apana punggit chana hi commercial ship ho hi chalai la hi wa le ji hi in hi chu ho zo u se hi asu theng wa thu api wa chalai la hi koima commercial long ho chi win ke hon missile test ka bol di wa hi ti a chu na su thengovin aban le orisa a ko na hi test an bol vi ti jong chu mu a hin ni chi ana test sit na pe no chu ga velo han ni chi orisa a hi in chi mu de wa hin chi orisa hi in aban la ma hon ana test sit na pe no chu hi chilaya gam neu chakhat ana Abdul Kalam Island tia anaki he ichilai mu na ko na hi tes an bolveti jong chu mu a hi khinen a hi chi amun ho hi ga he theina diwa chule ilungwa theina dinga chu hin kivet sa wa hi ni cho ta bang hi question za chum tu lai exam to hon jong apoimo na tampi hungum thei a hi za chu amun ho jong iga kivet sa wa amin ho jong hin sei a hi in cho jong hi thil poimo ta hi ti chu iga he thei diwa neu khat iga sei kit wa hi in tu hin I topic o abana anachal kit lew hen hi chi velo chun hi chalai muna hi test ana bolwa hi chi to bang missile ho hi amo hin test ana bolwin hi chi test chu success a hi hoi ta in ana bolwin chule ama ho sim bangin hi chi missile chun na ana tongi ti jong chu mu a hin hi chi hypersonic ho to chun aki hi na hi khoti ta umbi se lawen aki hi na chu ademis langa hi imasa aki hi na umlo a hi in hi jong le hypersonic ho chu anti akap hlading galvan ho hi anei nai lo a hin la hi chi normal speed na leng na lai a hi ja chu to bang ho hi gamza chom hon chong ta so anti missile ho anei vai le so akap hla theina lai a hi in hi jong le hi chin a ren si saw momong to a hypersonic ho to chun aki hi na umbi se lo aki hi na bo chu a speed na ki hi na hi ti jong chu iga he thei diwa neu khat iga sei wa hin chule hi chwai velo chun China in jong phat masalanga patna chu hi chi UN a jong hi amoin resolution ho a jong anapo lu no ba India in Agni 5 test ding ti ho hi nasata adem na anane vai ta cho India in jong UN lunghan na ding a hi lo la gam dangin adodal theina ding ho a hi ai le ti a cho an khungayo a hi in a hin la tu chunga hypersonic ho a hin lan sewa ama hon anop nop hi ta cho a hin bol phat wa hi India jong hin hoita phat kilempe ta a hi tes anabol a hi ti chu iga he thein dewa neu khat iga bet wa hi in chule India a hi chi Agni 5 missile a hin lans jowa jong hi China hin I chan ham khana hi demna anein hi ja chu Agni 5 hi tu a iga sei pen chu 5000 iti wa hin hi chi 5000 hi chi sanga jong chi Agni 5 hi leng hat zo hi 7000 to 8000 chan hi leng thei a hin la India ten tu a hi chi UN a ko na question ahung ha hung lo na ding chule mi tampin a hin dem thei lo na ding a chu 5000 rands hi chi bo hi anavet sa wa hi ti jong chu mu a hi kin na hi aban le hi chilaya hi ga ve kit lew hen tu a hi India te hin China media ho a hi lawai le gamza chom ho jong hin a het theina dinga choi ta cho Agni 5 missile ana te sit dan ho le a success dan ho ana sei wang wa chu kichi ta a he ana sei do lo a hi in aji chu tu lai hi gam competition hi tam a hi ta in hi chiwa hi ETM khana mo hin a demis zat hi chi kilometer square hi asu se jovin chule kilometer hi zat he lengi ti a ana sei han langile China ho a hi lo le gam Pakistan ho hin India chunga hi action la na dinga hi UN a hi EPP ham agenda ho an po lu theu a hi za so India hin hlom cha khat hi anavet sa hi ti jong chu iga he thene dewa in sei ket wa hi in a hi le tu Agni 5 in akap thei
hoi lai chan leng thei mong ham ti su neu cha het thei na diu win amep ho to neu khat ga veleu hen hi chiwa hi agni 1 agni 2 agni 3 agni 4 ho jong hi ta cho anasiam a hin tu chunga a latest pen a hi in agni 5 in a range chu a hi le hi chi a hi in China jong a pum pi a hi tai cover a bol a hi in chule gam hi chi Middle East lang ho jong hi I chan ham khana hi a cover pa in South Africa lang ho ai lo African gam jong hi I chan ham khana hi atong kha ai ti jong chu mo en Russia jong hi ga veleu chun agam alien zo pi hi a ho ma hi in hi ta chu missile powerful ma jing long range gam hlamong a jong hoi ta attack ball theina area ho chu a hi ti chu a area neu khat hi chi agni 5 in hoi lai gam ho chan ge ya chu attack a ball them ti iga vet I het theina device chalaya hi kain vet sa na a hi in ngi chi phan masala ya jong chu India le Pakistan anaki boila ya jong chu India hi henlang Pakistan hi jong la ama jong hin nuclear missile ho hi ana sim vai ta chu alanga hi test ana bol vai le UN hi hung ki cha UN hin hi ta hi India le Pakistan hung ki do jingai le chun phat khat le amo hin nuclear bomb za chom in sim do henlang hin jang kha le boiding a hi ti a chu India le Pakistan jong hi UN na anakova ita cho anasu thip mo hi ti jong chu mo hi in hi chi resolution 1172 a hi ga veleu chun hi chawa hi call upon Indian and Pakistan immediately ti a hi chi nuclear weapon ho anasim ho hi nga adinga chu thupi na anane vi ti a chu mo hi in chule Pakistan le India hin hi chi to bang nuclear missile ho ai lo le nuclear weapon ho hi asim ta lo di wa jong hi UN in thupi ho anane ti a hi in hi jong le gamza chom min hita cho ahin sima gam ahung develop dung joya cho India jong hin hi chi agni hi develop ahin bola tu chunga hi 5 chan hi ahin sim do a hi ti chu iga a he theine device se wa hi in a hi le Pakistan hin hi chi to bang missile ho hi anei lo ham ti hi mi khan khanen question ilungel wa thu do ho jong inei mai theu a hi hi chi Pakistan ho jong hin anei wa hi ama ho jong hin anei win ama ho a chu sahin akitin sahin 3 hi tu le tu a ama ho dinga a latest pen a hin chule ama hin akap theina chu hi le 1700 mile a hin aban la range su ga veleu han hoi lai chan a hop jowam ti hi ga veleu chon India wang he apompia hop ma hi in a hin la China wang he abona hop jo po in Russia jong neu khat hop ma hin lin tho hi ama ho a jong hi ngai wanga chu India asanga khuti hat lo a hi ti chu neu khat iga a het theine diwa in sai wa hi in het them deu ka ta sanin agni 5 ki ti pen hi phan masalanga pana India in sim zo sa koi a hi in hi jong le test bowling hi UN in anaphal lo China hon jong hi ta chu demna anabol bol jing je wa chu ngi chi postpone anaki bol jing a hin la tu chu nga hi phat kilem pe ta a hi ti a chu ama hin koima dong talawa tu chunga koima het sa talawa chu hi chi agni 5 fi hoita in test ana bol win hi chong chu hoita a success a hi tai ti chu iga het theina dewa neu khat tu ni a ki hil chit na in nei theu hi chan chu in tin tu ni ku ki channel ve zo si na chungu win ka ki pa na kan phonge